Chaggy Comedy ashimwe natabishaka byihore Chaggy nubwo uri kurambira nawe ndagerageza ukwifuriza umwaka mushasha wagiye ukawifuriza mama wawe na bene wanyu kari bo bawushashasha ndi SRT ko Landry promoter tajuru ryawe yo kunyariramo mu gyatanda yaziriyo ndebera nkuriya mununi ngo ni masterene umubiri wiwe wose yarawumaza wambiza usiga mu korogo ibyo byose yabikora kubera iki kubera izo mari none agiye gufata izo mari zatumye zigiza umubiri wiwe ngwagiye mwijuru ewe we Allah Chaggy yaje Chaggy yaje Chaggy yaje Chaggy yaje we nibiki kunywa mako Twihanganire kubwo kubako mako wagiye ugakomanga amantu uzanyo kukarekana n'abagore b'abandi tukastana ariko abagore b'umusigaye murongo gwa mukiriba gatoga umuniga wumve ubamwe nabwumvise ni nk'ubwashaka madam nashaka ufasha ndangira ahantu ushaka kuki birahemba wapi ajya washaka ndagufasha iki ndangiye genda nyoka kurangiye Chaggy 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 yaje Chaggy yaje Chaggy yaje Chaggy yaje Chaggy Comedy ashimwe natabishaka byihore Chaggy nubwo uri kurambira nawe ndagerageza ukwifuriza umwaka mushasha wagiye ukawifuriza mama wawe na bene wanyu kari bo bawushashasha ariko Chaggy we manze nkwibaritse ikintu kimwe ufitaniye keke kibazo n'umwami Yesu ikibazo mfitaniye n'uwo mwami Yesu buri mwaka kuri anniversaire kandi arakata keke ariko iyo keke simenya ahantu yayikatiye yumva ikibazo mufitaniye n'umwami Yesu kirakomeye ariko nimba mufitaniye ikibazo ndibisubiye ko je ndakwifurije umwaka mushasha utowaki ariko reka duhere kuri uwo mwaka mushasha uri kuranyifuriza umunsi wo kunoweri wari uri he ari ndi Bujumbura kuri bonane ibujumbura wari kuragira iki ariko ndafiringa njya abana n'inzoga inkoko amafi banga sobanuye ku munsi wa noheri na bonane wari kuririra abana n'inkoko mugaje ariko ndagindagara n'ibihano none turahuriye mwibara utanguye kunyifuriza ngo mwaka mushasha gashibirenge mugabo wereyo je ndakwifurije umwaka mushasha none ucumbwira nkuko nyene ntabikubwira nabi je nariko ndagindagara ubu turahuye inyama zakugeze mu murombo abana bagushitse munsi y'umurombo ubwo butanguye ngo mwaka mushasha Chaggy nawe gusura kurantuka burya tubiravye neza uri kurantuka ndiko ndagutuka nyene kubera yuko uri kuranshaka kwa kabi wewe nta kabi nimwe ndagushaka akaburi kuri kuranshaka je ku munsi wa noheri na bonane niriwe ndafokera ibiharage ndenza kwingumuza umugore n'amasafuriya yirigwa arantera uko ubu turahuye ngo umwaka mushasha ubone cyahindutse kuri je wari gika akagakoti kagwa mwiwese wa mununi ndaguhonyora aha reka nkubise ndumva karimi ko warakameze bakarimi narakameze kamera ibivunja mu mazuru je ku munsi wa noheri na bonane niriwe nubitse umukanda munyo nako munda muragenga onya muranzanye ngo amabonane izarirangeze mu mukondo namwe ngo nkwe imbabure makaki nyoko Allah Kitu ndebera nk'ukuntu niyaranjije ndiyabonesha ku Mana niriko ndasenga ku munsi wa Noel mugabirangira ntubise umukanda niri kwinzara nuko ibyo wiri usenga taco byakumariye kandi wari usanzwe uri n'umunyabyaha toka satani ibyo ninda bivuze ije uhoraho Imana yawe kandi nta contrat dufitaniye yerekana ko ndi uwawe kubikiremwa muntu uco nyihakana si ibintu bintangaza uko n'umwana wanje mwaramwihakanye ako turagasabira imbabazi ubundi iyo nzi gufise niyiki inzigo mfise ni yuko buri Noel Yesu afite anniversaire mugasimenye naho yayifete impamvu nuko Yesu ataba mwisi yanyu ahubwo abamwijuru reka nkwibariza akantu kadogo ndebera nk'ubu Yesu ariko arakora iki mwijuru arahari poweye ahari hose umubwira atakantu ko kwisangiza si sawa ati Chaggy yabyibitsemo ikintu kiranga umunyabyaha n'inzigirimwo ibyo byaho nshinza n'inyabaki inzoga ndetse n'ubusambanyi nirirwamwo basi ahubwo busambanyi nitubuheba tukongera tugaheba nizo nzoga uzotureka twinjire mu ijuru ryawe twemye hanyuma ubwo busambanyi tuze tubukoreye twamaze gushika mu ijuru ryawe ndakwiyamye nta nzoga n'indayabyongerera mu ijuru ubwo rero nawe uzohomba abantu benshi abo nzohomba ni nk'abande
ndisi SRT ko Landry promoter atajuru ryawe yo kunyariramo mu gihe atanda yaziriyo ndebera nkuriya mununi ngo ni Masterene umubiri wiwe wose yarawumaza wambiza usiga mu korogo ivyo byose yabikora kubera iki kubera izo mari none agiye gufata izo mari zatumye azigiza umubiri wiwe ngo agiye mwijuru ewe gore nabo bitegurira ico bitwa umuriro udahera na Alvin Smith ariko araja kubaho ubuzima butagira indaya basi wo nkibariza ikintu kimwe ni ikihe kintu kiri mwijuru cyo tuma tuba motive no kuja mwijuru ikiza kibirimwo nuko muzobaho ubuzima butagira iherezo urumva atari vyiza of course ni vyiza ariko aba yari n'ubuzima butazira indaya byo bari sawa kurusha basi wo nta na vibe z'umuziki zibarizwa mwijuru kuva umunsi shetani anyigaragambya ko umuziki twaciye tuwuca mwijuru kuko niwe yarawujejwe ntiwumva none ko Masterende yarakenewe mwijuru kugira ngo azozazanye flash iriko wa muziki we witwa Sumayiri mana ugoruka to mu matwi mana ndakwiyana basi samahani lakini usirudie kusema ile nyimbo vibaya Sumayiri wewe unaijua hiyo ile ni nyimbo kari zimibyo birofa Mungu wangu matabikira Maria bugingo bw'imbesire mana nawe ndakumvura Imana y'inyamuju na sirenge z'inyamuju zijya Samon basi mana mfasha kanu kamwe nkwibariza ikintu kimwe ndaguha uburenganzira badicu ushaka wamfashije ukambira imyaka nsigaje kwisi nta mwaka usigaje ahubwo usigaje amasaha 2 nsigaje amasaha 2 nabyo nemeye Allah tumunyengozi iwacu ivyacu no badozi uburatangwe kubyimvye umununi ngo ndaguha amarasi no rutaba amarasi ndi umugore mu rugo reka kuminasiyo kubera none uri umugore mu rugo bisobanuye yuko jewe uduraze we nikirimba ndiko ndakina rero none turanditswe mu komine ico ni cyambere kandi urakizi neza imbere y'Imana n'abandi turi umugore n'umugabo utegerezwa kumirasi sivyo kuba uri umugore mu rugo ibyo ubize tukaba twaranditse mu gukirigura nshinyuma na butonya bwanje batoyi bawe bakurusha akazi urabizi bakurusha akazi bakurusha inshingano z'urugo byose w'ikintu jeswe ni rasiyo gusa ndakubwira ikintu kimwe muhira narajya narambara neza nk'uko ubikora sivyo ariko hari ikintu kimwe udashoboye kandi ndazikukizeka kungora hata ninde rufise uranobahuka ngo batonya bawe ngo bashoboye ngo akazi kukurusha ahubwo nkeneye umbwira ikintu kimwe uri umutinganyi ndabimenye ndagutikura nikura none kandi umunsi umwe nzokuvuma wewe ahubwo ubu rero guhera uyu munsi nditwara je kumanyamana na batoyi bawe wewe kandi je ari wowe wanzanye numbira nk'uwo mwakuri kuranira je nirirwa mu isoko ndiko ndarondera amafaranga yo gushira muri uwo mutete wawe mugana nawe wirwana na batonya baje guri kurancinye none gasha muva mu ndimi sivyo none akonoza hanze ndabikorana nabo ama ukwe baduhaye impano sivyo Allah no basi ntiwo kwihangana n'ikirori ndi umwana mwiza vyemere ko ndi umwana mwiza kuko yinza kuba ntari umwana mwiza nari kuja hanze ariko ndabikorana na batoyi bawe kubera iki uwo n'umwe kugezemo je biragusha ubwo n'ubushuye nk'ubw'indege wewe nawe guma hamwiza ari kwiye ndavyema guma hamwiza ari kwiye urubahuka uwo munsi nandi ko ntari 10,000 ndabikubwiye kubera ibintu byaraduze uyu munsi dusunisha 50,000 none sikirimba ndiko ndaki kandi wenzo gusubiza wanyu je kugira impungururetse bigo Imana wo bukoze no kwandagaza ni filimi no ito ndagutera inkuru nyuma rumuntu yahuye n'umugore wishwe we batandira fise ni shagi umviza nakubwiye ikintu kimwe jimwe yo muhira narahura n'abahabara baza akazi bashinzwe atari nkaburi kirembe ikindi naje ntunyirasi zunguza amabuno wigiye intebe zose ziri muri sale zose nza kusanga nazigurishije nkure mayirasiyo ndaguhe ayasigaye aho nyene kandi I'm done full stop Allah warazisinyiye usigaye uzifyimbamwo ari hehe sana nyoko wawe ngaho yewe oya nyoko canke nyeneve arakenena kuyase kwa nyoko muzana ayo mabubwe yanyu hano avuze ngo jana amabubwe yawe nanyare hirya nawe nazana ajya amabubwe yiye avuze ngo nawe jana amabubwe yawe toka stani ivyo ninda bivuga je ndizaniye amabubwe yanje Allah wero grashka kana na kibuno cha ibilisi we nyankangaragato we piti mwe myigiza abamamyi ku ngubu musikaye muri abapfubuzi muri afubura cyane biriza ndababwira ikintu mwe muri batonya banje aho kumfasha kubaka urugo rw'iwanje nimwe muri ko murarusenyura
ubu nyene tuvugana umuntu wari we wese nimba ari n'ikirago yajazanye nimba ari impuzu wajuzanye nimba ari ibikwashi wajuzanye ivyo bikwashi ugenda ubitore ubizane ubisohore hanze sinje kugusanga ngaha kandi ndarangije mtoto wangu bikwaye bikwaye jana hariya bikwaye baragiye urabona ziriya mbwa ziri hariya hanze amba ndabona abana banje nyene wavyahimbwa baravuye ko nawe urimwe bisobanura ko nawe urimwe bizare papa ndakubwira ikintu kimwe abahungu bawe Jesse nkeneye kungira guterana induru nabo ikintu gihari fata abo bahungu bawe ubajane sinzongere kubabona bashinze umufutu mu nzu yanje je ni Rwanda ja kurondera ivyo bafokera mugana abo bakirirwa bararyamana n'umugore wanje sinkeneye gutandukana n'umugore wanje nkeneye gutandukana n'aba batonya banje kandi full stop ubu nyene ubegere mubuvugane uburyo bagenda batoye ibirago vyabo baca izi moto siramu ziroza gucinyo ahubwo ntumbire ko badasiramu ahubwo ho basiramu wapi erega ntugire ubwo bananditse siramu akanyoni gasiramu nakumuryango ahubwo izi mareka nzisamu zigiti ugende wowe mafuka mi hasi ndakwisa tudafika mu kabagabo banje Iyumvira byari jambo vyimwe imbwa rimwe nawe yataza akamaro k'umugore Jesha kusobanura umugabo wiswe karimbwa niwe hari muri zo wambonanye nta muri dusenya niyo mpamvu uri kiremba jewe kiremba jewe uri kiremba umugabo w'ubwo yari ubwakwandi niriko ndagusumira ibiceri uri burafokera mugabo unyitwa je imwe mu maye yo kuyitwa ko ndikiremba uri kiremba ko batoyi bawe barakurusha akazi umugabo ubugore bw'ubuntandero umufisi ibi n'ibiri nayo akazi fise nako gufokera gusa no kumagaci gaci inyuma abagore b'abandi we nawe ngo ndikiremba jewe uri kiremba umunsi wengira ndakwereka akazi je shoboye izo nizo narindindiriye uyu munsi wengira ndakwereke yuko norinda nkarinda n'intare jewe okay je ndikiremba jewe uri kiremba tuje mu nzu ndakumanya tugende je mu nzu ndakwereka ico umugabo tugende n'ubundi nicyo nabishakanye tuje mu nzu je ngira ndakwereke ko umuntu w'umugabo ibintu by'imbwa ndabihebe tugende ingo wabishakanye tubihebe sindakumanyire wewe tubinigire mwisoko kugura umuceri tugende nyere kubwo busubiza abatoyi bawe tubihebe tugende mwavyana makagende mukoresha mu kubinoza n'akantu agasabuni yampaye inka yo munyengo zahagaze fresh anytime nje mbambaza cash twanditswe tomati